O te te fatalo fatu sa mo la ufita fa fonga le nei tu la fiafi wa pe la bona anga le mai le tua e lo soifua ma lo matuola o lea ua longa tsia fa sia i tatu ia ilana tausinga anga le lei tatu lia manuia ia o le aso luas fuma le lima o le masina se fuma tasi ia por masina o novema ia ono tatu fa solo fuile ia ile to lima ni na yaso ia ono tatu fatu fa fuile le masina lona se fuma tasi o neto sanga ai te ia turu tu so fua mas tatu ola ile tatu watu le tau lunga ia o masina faita wina o masina fa le tau sanga ia fe ngai male lua afe lua se fulu male lima ia e ia la ngona e tatu te tau fai ia ma fa tai nga le lei fai pe o tatu matai ia pe a manatu ilona le tu lafo i mai o tatu e ui ina o tatu soromuli ma tele ina o tatu tatu le manatu atu ilona anga le lei fai pe ia au lo pa pe lava ona tausia i tatu mai ai le tai au se ia pa ia lona tu la fiafi le ua ona miuti te ele tu la ono ia i matu i California nei ia manatu le fo ua fa solo tatu por kalame ia e pe ona masani ua fa solo fo ina poinsa i matu le nei tu langi ia olo matu ona nofo mau mawai o elo matou nei ali ia e sisi lalo famai fe soa nia i matou ia matou tau fitonua ai ia tali tonu ia te oe tangata uma mai ta saunga le mu ilunga ilo alo fatele mai lau lava ngalue nganei ia fai ia tusa ia te oe ia e fatonu ia i matou ne ia iso matou e se e ia tali tonu ia te oe tangata uma masaunga le mu ilunga iloa lo fatele mai te ma te lo anga le lei te lo tosina ele mapai malo pule fa te lofa ma tu dia mai le nei tau fai wina le nei aso ma nei mala mama i te ngai fe au manga ruenga ia fa te lo tosina ai yola ma malo si tulu tai le nei aso fa popo i le feita wina o aso mo wol tai mea u malava ia se mea o ngalo i la ufio i lo matou ola o le tele na ngalo ia i matou oe i le telo tei a o le tatalo tama i papea lava ona e anga le lei ma so mai o manuia i o matou tangata ma ngalo i o matou tangata ina ua o matou le manatu ma ngalo atu la ufio ma ngalo i matou tengi e matou ke e moe mana tunatu ai maro lofa i tangata no matou tali
no matutau I masui I he uita mai mawhai I mātou ma o lātou whiri au o le aiso mātou whamangana. Mai o lau fio o le atua whamangana. Wa ia mātou langona ia maua I mātou le alofa e mwhai ai o no mātou whamangalo. Ioe, ma le toe, mātou le toe langa. Ia I lātou o lo whapea o na whai I mātou ma o lātou whiri. Ia kalota mai le nei aso. O a fuafuanga uma ma whapeina e lau fio. Ke miko I tau mawae ma whatou whae le nei tō. Ia I lau fio I tātou pā. Mai o te talo. I tō ma oi le nei pō. Ma whapeina I mātou I so mena. Ia, I te whaivo le nei a fiafi. Luto lua, luto tua mai te tunanga. I lo suafa Yesu o le mapala awai. Amen. E ia le tartununga o lea ua sauwhanga I langi le tātou taulanga si tia o le nei a fiafi. O le tātou painga lotu o le fiafi na ua. Na ua tangi o alisi ma o mai au o pongisa. Leo mo tua I vave ana pongisa ma tau nei. Ioe. O le pei le I longa le lei o na sau le tau marulu ma le temi o le winter. Nya o le ua mave a o na o mai I au o pongisa. Ia au vainga I o swinga I o le tau. Swinga I o le I lau tu sila mai le nei tu langi ma le nei lalo langi tu lalo langi o lo matu no fo mau mawai. O nisi avaenga o Amerika ua pasolo I na maruru. Ioe ua matafoi o na snow. O matu I California. Ele se stete fo le masani na vai ai I le mea o le tau o le snow. Sea vai ai ni tu langa whapena. Ia ai Ia li tertununga. Ia Ia li tertununga o se temi la tamai. Ia wa leo matu le vaitemi o le to ulu o laula au. Ia saloftoa official lava ia le tau marulu I Amerika nei. I le asolus fululua, ale o le asolus fululua, le asolus fulutolu o te sema. O pi o aso masani ana a o le iyo o mai le tau le kirisimasi. O pi o mat vai aso kirisimasi fato a official lol ia le tau marulu ia I matou I nei. Ioe a o le taimi lava le nei ia pi o le tau langina o lo o matou I le vaitau o le to ulu o laula au. Ele o le to ulu o la au. O le to ulu o laula au. Ia te fule le o le ufa pena isi vaenga o Amerika. Le ua pe o ngari East Coast. Le ua vai mai o tu mai na o la au. O le ni lau. Le o mau o tele nei California le te mire nei
Sarpu tau la talata I se io e ftoa tau vai le se tem whapena e a fuai on ta uele nei atunu u le vai tau le nei o le fall. Ia ina ua mai a le summer, so o le fall, ia ona nga ia toi lole le winter, tanga o le tau sanga I le spring, ia matoi whata milo ia whapena, so fu I le spring, ia toi anga ia tu le summer, ia mwha solo ia whapena, ia e le o se, o le ua wawa ia tu le tatu atunu, o le ua mata mo meo o lau ngā tongi, ia masu e ngā whaai o le tau sanga, o inei, ia ele ai fa to a fai ale la to fesuia inga o vasenga ma ia iuni e fa o ngā tonu ia tausanga o ngā ale malo tele pila o le vaitemi o me iuni ia o temi na e vesia ni mo me o lau ngā tongi ma fa unga ia e se o ta fa longo le upu nei ta u se lau ngā tongi ele fa ngā ina nei pe o le language na tatou le malo tuto tasi o le launga tongi e le whaongaina I nei le upu tasia le upu e launga tasia ai tamaitia o ngai nei o le whaunga o le vaitau o whaunga mai ala ia me a matata pena tu ia me iuni e le io o whaingo iuni ia a o le teimiri na ua ia ia leo whailo me nisi o tatou mai Alaska, ia leo ua mata ona lia o nisi vaenga o ia pi o iele mawhanau no nofo le meta o North Dakota. Yeah, sometimes below zero, 15 below zero le maruru, 10 below zero, 5 below zero. Pena foi lá Alaska, o Alaska ro va ia tu lo failo me nisi. Ia ua mata ona te tele le snow ia afa me foi nisi a snow tau le la mona se maruru ia tailo tele I lava so experience o tele no foi se stete maruru talu ona usau le marone io e pito fa pena ia le manatu nisi e foi mai a tele le snow ia tailo ia ta tele lo pesa o pele ai ia o vaenga le nā Samoa o le tautua. Leo ua mātou le vai aso o le aso whaafetai. Ia o Thanksgiving. E whia ngai ma le nei malo. Ia e ma le nei atunu. O Amerika. Ia e telea o malama futo tele o tau le afuanga. I le mafuanga ia ma I lātou na o mai. Mawhai malanga mai nei. Ia po I lātou fuile ta o pilgrims ia o lātou pe nān whai maranga nei a fuai tau te wa ai I ai tui te api o le talo mua tātou o fua wha e le leanga e momoli e le nganga whaaftai o le nei atunu ia ma whaaftai ai I lātou ia nanga mai le atu nei ma ioe ma fausia ia le vaenga o le malo o Amerika. Ia, se te mi fo ino u tartano atu le history e mafuai o na e manaia situ o lalo si o Kirusiano. E mate work out fatasi. Io o le li fo ila e a fo e anga I le kale si a lotu nei ta o le Calvary Chapel. Ia o te manino fo I le foi tuor Calvary Chapel ma o io malama fo I lato fo I o le vanga e malosi tele mo le o ina tuspa ia I le foi upu ia po solo fa foi upu ia le lato fai tawina ma o malosi tele foi ele se ele lei pei o ina le kalesia Calvary Chapel le pe wana anga iai le tupulanga Samoa I le te io rang Haiti. Sa iai fo le temi na o lotu ina temi fo ina tau fa le tonu ai ia le matu kalesia sa uie momo ia ono anga I le Calvary Chapel for probably for a year. Pe tau sanga I le lua tau sanga ia ona o te fo I mai lava le I la o kalesia o te io e masni ai. O sia ola le na ma o na leila.
no ele ona leila Monday ananafi mana ia sentala na fai mai ia tau no ufet ia po ma po na lasa nei loi le aso whaftai e fai mai le tala le ia tau e te loa uso wai wala aua o le uso pi o le ngora wana o tātou sa moa i tangata nei sori e o tangata meuli o tangata papa o tangata pi le wala aua te i te lo ta ingoa e wala au ia le uso so e wala aua na pena o si o le aso ula ngona le o patu le ia e fai mai I really don't care about history o fatu e ele ta o history ia fai mai le i o le pi tau le history o le Thanksgiving ia tia. But on the bottom line, o le Thanksgiving, ia e loa le ngā whawhetai i le atu. E le o tūlanga fōle le whapea o le masani le atu nu ule nei, e toe whamatalai ma toe waai ai i le waa na ngai mai le atu nu ule nei, ma malanga mai e ngisi tangata nei, ma fuai o na o lana mori mau. E sao, e tau le history. But o le mea e a fo e wha marusia ia o na langona le whawhetai i le atua i lona nga le lei ia mo lona ainga. E le o manatua le li ia e se fo i la tō mawhauwhaunga. E se fo i o le tangata Amerika. Whanau maula i nei. Mei yo mana ia ma fasoa pe mau ma ke work out. Maneli. Ia me foi lo na langona o te tali ina foi sisi tu o isi foi tu. Ia pe o le sa o le te mi fu le no to e ma fau ale back in the day for to popo fou o langa ile mele le Langa le mea le tu inga lifestyle fo le te ba ai tu ai wa pe wa na o ya ma Yesu wo le ma fai ai ona e ba ai istata pila atara no mela wo le ia te pi to fa pe na la to fa long yo ya au te tam fai ai te dia ma tali ma yo is a very strong Christian ele ia si me foi le ia te u le foi ia le o nga la u foi tu ainga ia mate fasoa fa pena io te ia si me le ia te pe se culture asa mo fa yes we have culture e mato but I know here in America for you white people you don't have culture na tarole si o pole le ia si foi la ia por la wa ai le nganu male gospel male tana le to te le ala me na ma ma fa soi male ia na ia talia fo ia la fo i tu watu i le taua o ne me a fai te tonu o le tua e o me o le tua foi lai a mai le nganu mo ia na me na pinda tapena a o mafaufaunga o le si o manga o mea o la le atua ia to one ia si vole le na te tu tama fai e tu tanga pe tu le atua i lana tanga in your pocket tau tinga ngana fole tau te whawhaingo fia ina nei no for tangata ma o maile tua o se mea na tau ia na so ele man me fole no for tangata ma lo o maile tua il me manatu ma manao ia ai pe ta o le la fasole le nga tala no mai sia wosia au fa longo tu le ele leva o se tangata fole le is a born again Christian. It's a born again Christian.
ia na whaasoro la ia na matanoanga whaasoro le mai le li lona background ma te mina o la titi tala vou ioe ia o se tangata le whaingofia le o langa ioe to inga mafofonga la ia le woman transfo ia ua li liu li whape li liu le ia e tati tau whaitete a fuilele le mea langa a e o na e popo fau to inga mea lea o to inga rangona i te whaungona ioe e te tilo tu tangata uma tangata na oiasa ioe e le se la utala le whai atu esia no o fuile no to inga tulanga lea so se tangata kirisiano a to lele tala no mai atia te malama le te manino le le Lenga isia sole o te whai atu sa moa le se la utala na o to lua na te mauringa la utala le whai atu ile popo fau le mea. I read the Bible right after our dinner in the evening until the morning. E o te me te mo mori la fa na mo wat whainga ruenga. Ke le mo sometimes ke le mo. A o foi la no walu ile ngaruenga. O te look forward e peile tu spa io se me fia ilo ma fa watu wai no mana ma so o fali. Tu inga lifestyle na sa moe to tele o tante cristiano so se ora le nerila no to ite ile ma lusi o yailana io au te ila fa matala me se o to lua ile tonto sama talu ona pona ken io talu ona liu ia fa matala me lo le ilo na life tuai o pero o le la te sa ona se o malam angale yai ile ma faina na ngalo ya tatu tuana nem fai so se tangata soifua fai mai ina ua pona ken na te leto e manatua lo na te mituai ma na mena fai a o tarabo o te fai atu to e sila i lau pona ken to e sila lau to e whanau fawina lem fai na ngalo ya tatu te manatua e lem fai langa isea o le fausanga leo i tātou o le tua e le atua o le mera pisa computer i lo timpo o le mafau le fai ai mea na le tātou te manatua i mea ioe e le mwhena ngalo e tātou tua nai e tātou te manatua ai tātou te le toe fo i tātou te no nofo ai pe tātou te tuweo lai i mea tātou masani ai to leo ngala leo si maftanga masia fo i ali ioe ona te le me wa o ina mai ai au te le foi mea wa o ina me le i le ma fo i ioe pela wa le tala no ala tama i le meo le ma losi o le langa kirusian fa no me foi le i sia foi panu atu le te le foi taua ioe aua nei a velo tātou lata ia Yesu. E tātou te vai maulalo ai tangata. Nea whapena winga pe au ina malosi lau ioe. E le ngata le vai maulalo i tangata. E te vai whatau waa ia i lato. O lo i whafoa lo i whafo leo langa ioe. E tau whapena ia mawhauwhaunga, ia mawinga. Au ina popo fou lo soifua i le meo le soifua whanau fowina. Ioe, e una ufai atu, e le fou ia tia. E le fou ia tia au. E o te nofo fo iamu ma fou fau i le taimi na whatu apa i ene mele ia tia. Ioe. Fua ia. E le sisi o tatu e ami o tonu i lalo le la. None of us, lemsisi, ioe, o le consistent, o le consistency o le metaua, ioe, i le o le mapolotu fo, ioe, i le o le anu tangata mtala i lana lotu, i le o le nā. Ar taua la le o le mele na le la, o le mea na o pai maisi o bore i atia.
sua. I don't know about the history, and I don't even care about the history. Mayflower, mai latu umana mai peto fia po aina mai nei. A o lona langona, o lana whawhitai I le atu. O le wawenga ua whaia I lona ola. O le wheliwa ina o lona soifua, ia ua papai atu I lona tōlua, papai atu I lana whanau, ia pio nei o le ioe. O tue ngā tangata fo ila ia le, na uoso o ila ia le lalo wa pe o le maaso muli ana nafi I le nevai aso. Na le ailo le se mātou a fo I o le rehab a le au le vanga le te iai le au mai fatu fatu a mātou e fitau ia la le vai aso. Ale pe o winga I o nai tangata ia. O te whiwhia au iai. O te whiwhia au iai. O se teimi ala ua e mate right whatasi. Sau piki au mao. Ioe. A o lana dropa. Ia e sau nā whai tau mai uro lima mai whaistata talo. Whaistata talo. Ioe. E au ngā tui ngā tangata ia. E whaale tele ai se me se tau whaale. E te mua mai, ioe. O te vivia whape, e a mawara nia tau osto tele whape mana ia. Ioe. Ia. Ua o sau a oso I lalo, whaile mata talo. E whia rua I lala utama mani fule le anointing oil. Tu umana tu ele ngalo tiau. Ngalo te whainga ruenga, lai te tonu soa. Mana tu. Na yeile tine base tine fuile le America base tine base South in America. Ele uri la pa e pi se pala. Te ro me mali. A tene la, e whainga ruenga I te au tu sa supervisor le vanga le iep tene la. O te I tangata la whainga ruenga. I le otu. O lai whai mele te taro te mai ta ia. Ma tu o mai la tango atu mai le anointing oil lea. I lo mua uru fore le ma whailan te taro O te atala. O le taliera o whainga ruenga hoine. Maula I tangata la whainga ruenga whainga chon. Ua lewa na tau na aru tene le lay off. Ale no le whai atu le whai au wha unga tene le. Maria o tangata ia. Ioe. I le se meleanga. Ai whai mwha armaru si au ia te oe. E wha maru si au fo ia tia. Ioe. O le mausali o lo te taritonunga ma doctrines ua o inaita ita. Fo ia te oe. Ia, e mwhai ai ona tato ngā lulu e whaatasi matua I ngā tangata nei. E le se meleanga moa ura ia. E soa ni tele moa. Io I lo soifua, I lo wola whatutua. Pena whai atu e le se te mita te ato toai. But le tara noa la utama lea na whai atu ai la tau umira o te miri. E tara noa mai la utama I atea. O la soani la lena whai ai. E tara noa mai pe ua it's perfect. Watoa le o toi iai se me taru na pōna kēnua le o toi iai se mea e pōna iai don tui funga noa. Nā whai o tele atu I ngā taritonunga whapena rua iai. Ia, no tau whaare te musu ma whaaso. Lea la usau nei la utama te mine. A mato I tara no. Lea la uona malama. O lea e ola I lalo langi. O lo lunga o le maunga. O lalo o le awai maunga. Le mea vevesi e le lalo langi. Lea tatu te olai. E le o le mea fure le na iai lunga mose e lia malatu I ne lunga le fio ifu la. O le fio ifu whape whaieroni la tu whale apitanga I lunga o le maunga. Mana nofo ai. O sua madie ma matanga o fie lunga e le tu iai. E vetu, nea, tu o la loa iai le. E moni ma le real life. E lu I tau ai lo tatu soifua. Te tonu ma lo tatu soifua. Ma lo tatu wola.
tau mawhai ia moro tātou ori. Ia pio nei tala matana. O le tātou o nanga man pukalame. Pio ro tau me le titi e sea ma le tātou wa ai i tua i Samoa i le mea na tupu maola mai ai. Pio umana tua vave i le maa. Ape na whinga lau tama. So se te mia ma te tau maa vai la unofo, e alu, whai maa rotu. Ue, whai maa te talo, ia. Sa wala te whamatala i le matua inga whaisole. Ua u, fia isia uore ma te. Uisi te mia ata frustrated atu i le whale, te latue a maile le message, fitau i le le. Ia ono tatu o ifo fo le au vai maunga le mea ro ia le lili vau ni fo mal io ma tatu pa pe nei ma pa pe na ia ile taua o le suifua ma le ola ia o te tu fatalo fatoi samo ia te oe ile suafa manu malo tatu ni i ma tatu ola o te fatalo fatua ile au whainga roa te tofi ele atua ile au lau au sinsina ia whapena foi te tai o tatou malo ia fua mai lava ile au mamalo le malo mano ma siofo ia te ia pa ia mai ia le fionga ile ri pare mia manana ka peneta le pale mene atoa le au whainga roa te tofi ele atua i so se fata fai te ulanga o te tai o ainga o sao matai tai o ainga o ulum fa ulunga mtanga roa ia au e whainga runga fo i fafo. Ia. Pau ni atu le tautua ma le aunanga a le siufonga o le tai au fomo oe i le nei vaenga o le aso. Ia, manatua foi. Ia o le tatou o kala masani lava. O le so, ia tatou te tala noai foi ma le fionga i le tamatai ia por to fa ia mo fanua tupa i machira i se teimi o mua po le tau le tura fitu. Ioe, tau le tura fitu. E leo batu ele toi mamau ia ona taunu mai fula. Ia lea. If you cherish God's word, you cherish your heart to evaluate whatever comes your way. Bible verses has enormous implications to study God's love for us differently. I read my Bible time to time when I need to confront my heart from manaya. Sa o le leia o nei mea uma tatou te whaia. Ia o nolo tatou ma le tamarina. Ia, pe o le tatou whale tonu foi. Pe o le mea le i la upolkalame. Talu na amata mai. I loo tatonunga na oa. I le whapea o le whai o le lotu e amatai o nei loe leo ta ita o tangata o atoa. Ai alana na amatai le amatanga o te whai malo umauti noa. E le se atoanga o ia tia ue mawhai ei ona o tau talatu. E mwhai ona o tala noa atu. Ai le o yo to roto mawhina ngalo ni mata o te tano e se i vanga nā le atua. E na te whamatala loto ia ni mea tatu te whasoa iai. A se upu foile leo se atoa so uloi se mele ai. Le ai ma se atoa toa o ia tia. Mene alina u apa. Ia mene alina u apa i le amatanga. Asia, because I am a sinner. Ma o tanga sala. Ioe. Ai o te apa lava i lo uola tau mawhai. E ei tengi o te manatu ai o le atua lava ia e ato atoa. Ioe, e tati atoa ai pe a tatu tam whai a wha ato e tatu. E tate omar tatu mautino. I lo tatu tangata ato atoa tatu tangata tau mawhai. Anyway, lo watu tatu tengi ua doero sumunute tari tu lai fitu. Ai ei nei me malia e te fia a mata tu ai so lele. Na solufu lima ne ia i mato.
o le ua faisi mau atu o whamasinonga o tau o le afoi. O whainga palota. Ane o te ilo te whalongonotu. O le uto e maulia ia le tofa ia fesola i a pulu tusi upu. Ioe. Tuinga mala. Le li minsta o whamasinonga. Ia a o se li whaipule foi o le ana lofi. Numero momu, I think. O ia na leu fai ma minsta o whamasinonga. A lela ua molia e le tangata ingo i aurungia ma tau matawheo. O urungia ma tau matawheo le suafa o le tangata lea. Lea ua na molia ina ia la fionga le minsta. E lima morianga. Atoa ima nisi o morianga o whapeo tupe ia matau mafa na foa i le teimi o whainga o umatemi o whainga whatosina. Atoa ima nisi o soringa tula whono i lunga o meo upenga te whailangi tele o manino tele po le hale winga o ta uai ia yoe. Lea lai whapea o lo o whaongai lea li lea o urungia. Ia se private prosecution. O lona winga na tele whangaina se loia mai se i le ofisa o le loia a se loia tuto tasi. O le whamasinonga o le nei o lea whape toe wala aulia i lea sobua o le vai so fau. Eoi. Lima morianga. Lima morianga o le fionga le li minsta. Ai malia le lau tau whalongolongo atu. Pe o le li o Alexua, le na tu mo le li o Tuiloma. Alexua fulana. Le o tu lai mo le li o urungia matawheo. Ioe. O urungia matau, po matau matawheo. Au tau whalongolongo atu lai ngor tangata lea. Ia masalo pe se tangata ua ngau atu au pola o i le tumano a o suafa i tangata o urungia i o suafa le te silafia o i faleata ia ma le matawheo mai sawai pe o le o ia le leu whaatinoa le e mana ia la e tū la ia le o Alexua mo le o matawheo ia po urungia e tū le tamaitai o maunga Precious Chang ia pe o tamaitai lo ia e tula i lava mo le atuatua i le atua sa mo tasi. E mana isi pasi tala i fo. O lea ua tula vanoa e le tamaitai o maunga Precious Chang. I le lo ia Alexua malana client le li o urungia. E au mai mo se whaamatalanga. Po le atonu. Po le atonu le mafuaanga a o ai fo i le tua. O le toe tangi atu lea ua tea le temi ua ai pe o lea ua fesiringia le tamaitai o maunga. Chang, Precious Chang. Ia le tutangi. E au mai whailo mai o le whaatari atu. Ai whailo mai. O le atonu se mafuaanga. O nei morianga. E fua i ai se totongi o le whaamasinonga. Ioi. Ia, e fua fo i ai le tali atu a le minsta. Le ala o lo whaatari nei e le loia a le tu te. O le tu a le minsta. Ia, se tusu singa, ioi, e whaamani ai, po o ai tonu. Mana ia si mesia, po ai tonu le tua. O mea ia. E sia, langa leo pe o te filosofia tu mea ia. Au le winga leo le tala noa tau te fia tala noa ina nei mea. E leo malo lo lava le mea o le sa ili ava noa. O leo ua
ua faia ina le li o mangele ma ua pe ua faamaunia ai foʻi i le lai tu ioe a tonu tasi le mafuaaga ua toe lagalaga ai mea ia ona o le alava o loo iai le talitonuga foʻi atu i le epa ma le HRPP e lē na pau ai o tagata ioe o loo aafia i le mea lea peitaʻi ia o falealili lua na ua manino pe lima e pe fia ia mea na ua faamaunia toe tulaʻi fui maono a safo i lona tofiga o le nofoa ae ua faasalaina le tamaʻitaʻinatagi ia pe faale o tele se upu foi le o alu i le tamaʻitaʻi Meredith tamaʻitaʻi o Maria po fui maono Maria me le tifi ua ae tutilo le leʻi ai mea na lua e tali tutusa lava pau ale me le tutuli mataʻi ai le HRPP i magele ona o le tupe o le a foʻi o le miliona tala le putu ia uma lava le tupe ae fia mai le ono sefulu valu afe le tupe na leʻi mafai e le alii ona o atuaina ai ona o faapea o taimi taseni ai siaki i pena fai atu e le mafai tatou toe suia le tala le faamasinoga o le mea ua iai but o le keisi o magele ma le keisi o fui maono a safo tito a safo e tatusa lelei a ae pei o lea e faaletele ni tala ia ona o samaitaʻi tuto o tasi lenā ua faasala ioe ina ae leai ma seesega ma le keisi lea ae afua ona tele tala ia magele ua maua avanoa ioe e fai ai ma amatu lagona e fight back ai ia le HRPP ina ia faapea ai e lē na o magele tonu la tasi lenā auala ua toe oso ai le tagi lea e tagi ai le tagata le soafai aulugia mataʻu ma tafeo ua na suina ai le afioga le alii minista ia fesolaʻi apulu tusi upu tuiga mala ia mana ia la lesi o tatou faatalitali fai mai tamaitaʻi lo ia mauga ia o le faatalitali atu au mai se mafuaaga tatau au mai se mafuaaga lelei ae po o ai foʻi o loo itua o tagi nei o ai lea ia atuʻa tatou tagofi atu e faasaʻulu o ai lea faaosoa mai le tagi lea o ai le tagata o loo itua o le tagi lea toe valaauina i le asolua o le vai sofou a o le faamasinoga la lea fai mai le tala afai ae faamaonia le solitulafono e faamaonia le solitulafono e fesolaʻi e lei lalo ifo ma le 5 tausaga lona faasalaga e ono aafia ai foʻi ma latou na latou talia pe afai e saʻo na ave i ai ni tupe ma ave i ai ni mea ai e le gataʻina aafia le ua ave i ai le tagi ia po e aafia foʻi tagata na ave i ai e le minista ni tupe ma ni mea ai i le faasalaga o le solitulafono lea o le mamafa la lea o le fai mai e lei lalo ifo o le 5 tausaga faafale puipui pe afai e faamaonia ia tasi foi la lea faamasinoga lea la tulutulu mataʻi eisia i le faigofie ona faamatala ele o se ia la masalo ala e o atu le tausaga fou o alu a faamasinoga nei ua toe titini tapuni tusi e le ʻau faamasino i le vaitemi o le kirisimasi ia ma le tausaga fou ia toe faatali tasi na mea o te loa lena tuu iai le faaiʻuga o le faamasinoga ai foʻi le alii o a le toʻaono foʻi lea ma leoleo lea ua manino sa moa le tatou faalogologo ia e peina faapea ua tasi le itulā soli faapea ua tasi le itulā na ao lea maua e toe titi atolu le fā itulā na tō laulau ai submissions ia a le tamaitaʻi o ai foʻi o Strickland o le tamaitaʻi o le inafo Strickland lea na tulaʻi mo leoleo ae faapea ona le tasi lesi itulā lona uiga na umi lava se taimi
le ala lana na la tu lo tama ta ilo observa sau lo malana fa mtalanga ilunga o sau tu tasi le la pu to o au mai I tala fa msinonga ia submissions le tama tai o to ai loa ma le tama tai o miro ma le tama ma keisi se to lua ia pe o tau eselo la fa longo o pe o lela o le moni tala observa na mai momo pe o le o li lifa le fa longo tangata ina ua mai ato lau submissions no ia ali to ono lea io o I tatu te faitau ai le me vai se vai fona ia e o ilo ia e o I ele me faz ser tala le fai ua pe ua failonga tangata me o ia lea Malaysia e o ilo ia ua ia lo ia fa pitoa e tutu o le lato wale tutu mo le fast e foi lo ia ia sa e foi lo ia fa pitoa o lo lato lava fai vai li lifa la lato tua mo le heita pipi e foi lo ia fa pe li lifa nga I to mai tai sa fai ma pale mio le atu ia me pe o vai vainga ia o le o tatu ba ai io ona o tu langa o fa purkiki o lo ua a fiel tatu tu be ana o fai atu o te le tu ia te le o pule o purkiki o te tu ia tangata langa o tangata na te amio ina le amio le se me na tatu tu ia fu o pu ia o le upu ia le lei masa o lona amtaina malon ma me tu ai a fua on fapia mo ta ulanga ina le upu ona o amionga tangata so tangata la tatu te tuai maria na fa ngolongo neia o le por kalame fo le finau something finau ale office TV ale NUS TV e ala le ori to lua na fi por kalame na o ngalo te ule ngo kalame finau be fai ule upu na finau pifa o upu na fai wai na te fai tu me si fa pe ona mantu ile li pu la po ana ma le seri tau tino maulunga o le NUS TV na ola o ri interview ia si tama fu le fai fa to anga le na pokala me fu le lima ola o le lima ola farm e po le e suafa si ia Mikaele Maiava le fa pe o seri to lau ia fa pe fa na mai to lau no ola la ori interview ma dia la fa ngolong o I foi e te pu e ai le autusitala e ia le melilifa ia na fa matala la Mikaele la na fa to anga ma me na fai ma le samofina thank you io fa matala la serilia ona ta uailo e fa pele reference le ia le rile o Mikaele e sa o le lei o te fa sa oa ia le fionga le pale mia malana tu lalo mai le atu ma ia a fa pe te mon movina to anga to le fai le se mera tat fa lango i fo o ia io to tonu o lau ele samo anta mai la o le fionga le pale mia ia na uma lo interview ai fa li uma la tama pu la po ale io fai mai la tal ia o le ua maua se no fo I male le fo I fai fa toanga le lima ola bla alo lo mai foi le reference le ia ai sa o le I el ta I o le tua ngai o ta tu mau ta lava o lo ia daina ma me o lo ia fo tuinga ta vali ai o tele fa longo fa tasia I se tu le pa o fai se tala fa pe o lo no winga o no fo lo no mo fa sa wala le e o mo me au fa sala lau
wala via tu me umai o lena ta umai fai fatuanga lona lango ina o le porkalame ale fionga le pale mia ioe ile tua ile ioe a saure tala la tamale sa o ai le saunuanga ale li arte ta io le tuanga ioe o lo tele ta vale io tatu tua mauta no wata atare fa pesol ia a o winga ia sa moa e te pu e moai o ai tonu la tu mena e tawai e siau wangi atu na o pese mele am tanga o la porkalame le tu o ngatu to o te lango ina ia le fainga malo o lo tau a vea tatou mo le aso le nei sa o mata na nei a le press conference a leo ma le media. And that was the very first time o tilo ai se press conference to ono lua pa ono to ono e peto val ila tou nanu no fo mai le foi la o manino o ngadu due fa tasi le official tuche man official leo ele se me fo me o le papi o le o fa marcia nei tantan wai a fua pe o le mele na mo le vai solente nei na yaso ina te atu nei le 1.4 kilos le ana mau atu ai le aisa I tono tatu le ana mafu ai le afo conference na nen fai na nei ioe ia le mon mawina e ori le ta ua I o meia se o to sawa I si mesia no to pa merole I le conference na fai nei press conference na fai nei e ta ua lu fa longo e pifo lu fa longo ma ia cha e ia me e ke tisa kri ai ona nei no fa longo I mane manino I se tasio tu stala si nia mai Samoa no fa longo I tau sa ilia fo ia ni telefo mai tatu tu no no ulangona lo fa no ele fa nga ina tu stala le a tu stala o le matai o le vaenga lo na tolu o na tala o vai fanua na ia fa nga ina I le upu le tau o le atali tersia na fa longo iai e pino fa ia tu o sio mausalea o le kalamo ngana o fa longo mai o totina ia fa nga ina le upu le o le fautuanga o wato te fa se tu pulanga aua to te fa se tu pulanga o le upu atali e fa nga I lau tamatama ele tama o oia ia o le tina o le upu te fa nga ina o lau tama pe tamatene po le tamatama o lau tama sia utama leanga ata o le upu atali ele o atangia ina se me tau tina leanga o le utatu no fo matoso mai le upu san o lo san le la o le masan le la na tatu faonga a toa tua yala ia lea ale me siri no fa no ai o le faonga ele autostala a tau mafai atu le tatu ngana ma tau fa sa o le ngana a si fa autola ia o e fa ngolongo le news le ana nei ioe o le upu na o mai faonga le autostala le upu atali e ave itina I se tala na fa matala ai le tala I se tina masana tama se fufata usanga na maliu ai tangata I se fa lavlav tau ta vale o le upu na mai o le tina malona tali mai fea o le fofonga oi o le ngata o le fofonga o le matai ele ngata o le tustala a o le tustala sinia o afale a onga ie maua e tatufana mele ta o le fa se tu pulanga a e fa fonga mai o le tina ia e mali a fa o se tina le te fa nga ina le upule I lau tamatama o lo atali
leo fasa o tua o tau te mili nei leo fasa o tua leo au se leo lang asia so le mamai le ngana peno fe tu au se tangata o le fai la unga o tangata o kalama o ngana o te fie kalama po le vai ton wina e fasa mo le grama io e whanongolongo mai se tina i la upur kalame le so ni o lo o ia whaonga ina le upure na te wala au aila na tamatama o lona tali tu unei loa ala whanua noanga le whai New Zealand a mai le mele o lo whanua noanga le tangata le na a mai le New Zealand e le ngata o le matai o le whai news o le senior io e a ua nofo ma whaonga mai se tina masona tali ti utu whafonga tatu samo i te pifera lo tama le NUS io e au mai e reference mai e whai whatuanga saunuanga ali la augia le mali e toa ai no whara tama le ma reference mai le taitai o le tuangai so o mea umani tatu te whaita winai o mea taitasi tatu te whaita wina sa moa a whai o oe o se tina o e whafonga mai la upur kalame le taiminei aua ne e whaanga ina le upu atali ele o oe e ave ele upuna na maninoa o le ata o le ali ioe o le ata o le tama le atali o lona winga e ese ale upu whapalangi o le sun that works o le matama pe o le ua nini tu whapea ma le ele ai e manino le leia le o le tina sa moa lava ia e nate le ta ua sana tamatama o se atali aua tatu te wha le angaina le ngangana aua tatu te wha se seina tūpulanga whai mai ta usa o lau tamatama o lau tamatama o lau tamatene o lau tamatene ioe o le tama o lo ua tali o lo ua whawhine mai isere manino ela ka ko mai ngila o mai whapea sale se o whanonoanga e mai lunga tumutumunga o tangata o le whafonga ina ia le ngangana i lunga o penga te whailang au whafonga mai sa mo mai whafonga mai oe lena whaia news le whaasao le ngangana langa mena e ta o le whaase se tupulanga ioe ma o tau tina langa i whai aisi tina o whalongolongo sa o ai ai ua la tau whaanga ina le upulea ioe o lo ua tali e whaalongo atua o le ata o le ali ioe a le whai mai o lo nate se au le whaia langon au a fia whainia upu anu e whainia upu ma na tule ame tu tonu pe pasia mai langa ia me pasia mai upu e whaanga te pere upenga ta whailangi ile no fono fase si fia whainia na upu na whaiale na oia ioe o le whautuanga le na tatou o matina Samoa a whapea le masani lo fofonga i le whaanga upu le o le atari i lau tamatama tu ne loa ioe sili le tu whaonga ta tau le ngangana a le atunu ioe le na seva ai le nei tangata o le ai au le whaalua whaatolu na ta le tina malona tali oh my goodness ioe tina o le atunu ale maus fale a onga la por kala mesiasu sili tu ioe ata ua le la tua ma le unanga ia maua sina mea la tit mota to umalafa ioe I'm going to say this one more time please all mothers
of Samoa. Tile fatu fo ladies na ladies ele feitama, ele feit fanau. All mothers of our dear Samoa, please use the language wisely. Whaonga te tau lenga ngana. Ai awani uta tutu mai whapea whamone mole. Whamone mole. Whamone mole uta whamone mole atu. Awani tue whaonga ina se tina se upu atari I sana tamatama. E ili tata I ai le whaalongolongo ale au matutua ma Samoa na latu tau mawhaia lenga ngana. Ioe. Lena. Awata te fa Samoa sa ole san ita wale san ioe. Ile lenga ngana Britania ia. A oe. Le ai fa ngala ngana na matu le tua le si o manga fa wela ngana. Tinga ina ila tu na fa winya ngana. Ata tu mai paru fa sa pasui. Ioe. Mena Samoa le tu pele ia. Tau tua nama oe. Ia le tatu ngana. No to yang ai melo la ia le press conference nan fa ia leo. Ia ma ia ole tau ole combination of terminate ole leo man official duty or custom ia mal police department ngalu due fatasi io e tau mafai ina ia pe tasiale aunga ina ia mafai ona fai titia le fuala au fasaina tu titia olo fanga solo foi ia campaign ale leo more 12 months tau sang atoa le ua ngai e kalesia me tutisi o savoi ia o tumwa pe o ua ngai fight seminar ia mafai mo meo orientations o meo fonotanga fo ia mafa maninonga mafa manga ile ngata I totonu o aonga o I kalesia ia o le tau mafai lava ina ia tinei le melo fara au fasaina ia le atatu le tera no tele ile afta vale after vale le na mawani le mele le o ia le confirm mai ni le conference le na toi fe sili lava sitasi tu stala o mauti noa o le avita vale ale minister o tiute le na mawai le aisale le na mawai ia le fala fasaina le sau le tali le mai tai o fonti ia fonti ia o le farituo sitasi fo I wo ma pa mai o ia pe o lo faulu iai ia le official tutor ia I tai matautu sau tali ia sa multinoa o le afta vale a o ile minister o tutor masina lupe aluato e meisi fesili o ai na employee ia le o ina matua la tavale masina lupe sina fesili io wale le fo ta tailor ta vai tu I tu singa fake pictures for ia nei lo o le afta vale la po minister o tua I uma ile fast e sengi kanga ka sole pingi e sengi tanga ta sole mo le ma ale le yo le fainsa ilinga po le ana fai atu le tala o le afta vale le minister pi o le langa ele ai pi o lango lungo le me pe vo le ia o le o mai tatu ma lo le ne fiafi ia ma lo ni so fo manuia ma lo fo la manuia I lau to fa mo fanua ia po lo fio tamatai ma lo le nga lue ne yaso o ba tu ia na fo wa na ia le la e ma na ia le sei ia o lau fofonga la le ma ne mata mo fia ma lau fonga fia e le suia la
Ia, matulea vanua, mafunua, tupai, ia. Kala ia whawhiloa i te tātou atu man whaloalo. Ia, malo, lo su fotu la epa. Fōlinga mai wa e lau fonga fia ai e mānaia se vaenga wo i ela o nanga le ne taimi. Ia, awi lea. Whatalo whatu fo i le mamalu o tātou paanga masani o tamam tina mātutua. Ia, o le loloa fo i le ainga sa le vi. Lo la tō whaia le utuina le vai o le ola. Mo le tō tele o anganga o tātou tangata. Ia, lau whafonga anga sa mua. Po fia lava le tulu inga lau langi e maua mai ai le nei whasalaunga. Alo maia, ma lo le folau, ma lo le so fua manuia. Ia tula e pa whatalo whatu. Peo te vai atu e wa e soi lava. A tono e se mea fia o lo whapea na e. Ia, a soi sole. Ngā o mea, ia de fu koe mō rias koe se ming skafa masinonga. Ia oi la se si a soi. E moni lau saunanga tula e po le mta upuna le nai loi la so. Le so ngafua, le sa o fesiri ni ai. Po le a tonu le mata upo le wa moli ai le fionga le minsta whamasinonga ia fesolai. Ia o tele i mawa ina lava. Ai o le sa ele tangata na whaapea mai e te wana tae au. E ia tau fōringa mai. Ai a fo yo ni morianga ia sa vevesi mai e ele i whai el pālota. Le tua inga le nei momoa. Le la o whaua. Mantua foi la. Mantua mea ia sa fesiringia. O lea sa whai e la ia teunga. Ma tangata lava le tu ma lo ma whaai lo ai. Ai peila e whoringa mai. O lo ia i lava se tangata le soa lusa. Le o mta upu lea. Wa e paule meo te fia whaapai e tuai le tūlanga le pe a whaapea. Pe a whaapea moni o le tūlanga le nā. Na le teimi le na vevesi ai. Na lafo mai ela tangata ia te au sa ua watua fo le lunga social media. Le na whaapea watua inga ia tupe ina ua tupula tūlanga le whaapea o tupe o poloketi le na whaonga. Na mai ela i lunga social media. Na mai ai lea fo le import entry. Mo meo documents ai le whaonga le entry am whaina batua iau o loa po ni mei te tono la tino. Le la sa mai ai lunga o penga ta whailangi. Le entry la lea o le taimina batua i le ta vale fou. A le fionga i le fionga le minsta na batu e ona alo. Ai tupu melea e a batu ta vale lea e le i whaia le tūlanga le poloketi. E na whatoa. Ia, e ta ilo iai tātou mai mata i tūina pe a whapea e mo i o tūlanga lea e whaawawai lea foi. E se whanono i e toi ngā mea le a foi le me maria o le fatatari te matai loia maunga Princess Chang ise famatalanga mai a eleksua wa pe eleksua loia ale tangata o rungia ringa o tangata matafeo le o tangi urungia matau matafeo te le lopo o lea sa leo ia masalo te le loa ni tangata. Na o le ingoa na o ia ana le tangi. Tangata e ana le tangi. Lea lai whaatali ia le tamaita i lo ia. I se tala au mai. Po lea tonu a o ai tonu le tangata le tu o le tangi lea. O whapunga na lena au mai. O ai tonu le tu e Paula mea te loa le ulungia la lea mata feo. O ia lea sa leo. O lea, Paula le tangata lo te loa no foi vai yusu. O lea. This is what o lea te te ia tunei la. I know ia mata. Te mi lele i swafa ia ulungia. O leo. Sa leo sa moa.
you know, I hate to say this to Lepa. How is this relevant in the connection? Because the Paul me te loia mata ulia. E long so tanga ia li mong in the case le to. Okay. Yo o hela Lepa e fa te ia uno wa eta mai ole ngona le mai. O ia tonu le anga tangi o le suafana mai o rungia mata po mata feo. Oh. E lima morianga. Very interesting. Very interesting. E lima morianga ia ua whailoa mai. Ea a fiemo meo tupe ma mea ai na api le tangi. Pe umar te meo umar whatosina. E a fiaila ma me lunga o penga te whailangi. Ioi. Ai tau o le me fole le langa. Lea mai le whai unga pe apa pe mo e whamaunia morianga. E leila loi fole lima tausanga. E whaipui ai. E tau ala le ta whaso i mea. Ngā la sa ola oe. E moni la oe o tangata tonu la le leana ta ua foi le ngoa i keisi lea o ta ua. E no foi vai usu. Wa o le urungi. Ngo wanda. Oi. Ia ana numertasi e ele. Ana numertasi e ele fionga le minsta. Ai sa uingo. O mata o le lo te whea. Mana mata feo sa vai. So ke le lola. Po le ale so tanga. Po le ale so tanga le mele e whaire tangi e whangata lea. Ai o le mele o amberola ia e maunga. Chang. E princess. Au mai se whamatalanga o le mele. Po o ai tonu le tua o mea ia. Se i fua i ai tau o whamasinonga. Ia ma se tau mwhai atu le tali le minsta. Very interesting. No fo mata o i vai usu. Sole. O le fionga al minsta e o ia ana numela tasi. Ioi. E se le sa oi oi. Sa oi oi. Ta ua le baba ai le tunu ma le pe fa fena tangi tangata i faleata. Ia wa consider faleata. Tangi atu faleata ave or tangi i o ia ana numel momo. Se avatu fo ile ia sanganga ma e tau pito mai sanganga i faleata. Te matu fo le matanga la vole case le Samuelu. Ia. Lena la ngā mai ela o auna o te iai wa le whapea o i le whale o matau. Lea sa iai mai ele ta vale male insinia in sampa o tangata la. O tangata la. Lea whapea no. At that point, e whatoa whailoa i whapea e iai le so o tanga whale a inga. Okay. A lela wata mai nei i o ia ana le me e fio le fionga le li minsta. How is that possible? I have no idea. Very mysterious case as to mano people. Ioi. Ia, e pio si tala na le te sau ni o te ata i mo whapisor. E ka whiwhi so le i nei mea. Mana tua tanu wana whai inga mangele. Tanuna ua mai le meu whai inga mangele. Pe o leo amatan toyo sa ili. Ona o le lato mawhauwhaunga. Ele na mangele la le i ngā mea. Le fuila, re mea o te leilua. Pe relate i mori anga fau i e lima. I le whiwhare tu perena tua i e fuisto ina o. Lima sfu afi. Lima sfu tolu ea. Lima sfu tolu afi epe. Tau la lata numera na, o le lava na tau tino e le li i o e foi, e le minista, e le ai e te se tua inga. A fua foi la tu tu la i mai le mamao le parota, Pina whamatala e parota le mamao le vao parota. Nei loi nā le whatutuina lava e se atangata i e whauwhauina mea. I sia foi pule sia minista. Oi. E se io le tūlanga le whano noanga le mele wawai atu nei e tula epa. Se wa peni a mion ta maiti. Wa peni a mion ta maiti wa maua me vale wa taula malama ia le toia ina le nei. Po o ai lava e maua mai ese mea ina ia oe. E sungui whai se tangi ina ia. Ese le whainga tāma le, you know, le longo maari e le matango fie.
le whafonga anga Samoa. Ili mana. Nea tamai ti whainga nei to ina. Whai wa whai ina. Malolo whatamali. Malolo whatamali. Alo le mea leo le anu e a foi. E wha oso mai ia pai malawhai. Ia anu sange foi nei tangata. E wha oso atu lava e toi ina mau mai whai. Ai se le i fua i lo mama fua i tua. E se le o le upu tatu atu nu o le mea o le nau tā. O le ufu le sau kirikiki. Mo le nau e tā. Io e. Le fuanga foi le na oso ia oso vai lua le hita pipi whamsinonga whalariri. O le nau malo. E tasi a tatu whaitau to e fia maua e leo sa ilingo ni amiotonu. Ai sa ili so latu o wala te o i le paua. Nia e tanga i whala ia le wa manino mai whale a lili lua. Lau to e wha nia lava ia le fionga ia fui maono mai yamba tito. O a wha nia lava lona to e a fui. Wha awa o le tofi. Ia a le la wa manino ai foi la ia le fionga ia fui maono Maria Meredith. Le mfainto e alu paloka mo leisis futausanga. Le na wha manino. Yo e. Le na wha manino lava lai i le fionga ia vui Clarence. O le tūlanga le lo whamaungia, because o le lato matawha ioi, e whai le tusi e longo o whonga whetalai. Ia. Pe o le tate sui anu tau tate, pe le toi mi milo to alo ma whaunanga lefta uno i tangata le ua tau. Ia, o le te le no wai tau mai, paulo tangata o te loa ma tau le matawheo. Tangata le sa leo, wa fo le tangata sa wha fiu yei taimi, o ngalue i leo fiso leo. Ia a lena o iloa le sa yei ia, nā dia e mai ia lona so tanga i taimi o le case lea. A Samuel. Wow. Po fua wafta dia e mai le case, le nā dia e mai e iloa. Matua poisa, e tau mai ana le la, o whapesori. Whena o sotu, e whiosofi me foi nisi o tātou whai mai nāru palota, au whatu lea i le ulungia lea o le pitem. Ulungia lea i Lon Beetham. Le sa alu le palota. That's Elon. O le ulungia la le. A ulungia lea matau. O ia sa leo. Okay. O leo to kiliki la lo mawhafo sao, o le ingoa le nta o le keisi ai Samuel. Yeah. Leo e tautala le ti. Very, very interesting. Yeah, te loa. O le sila lea keisi e te loa e tanga o lea le whatatari ai ia te mai te lo ia. O la no te o le song fuana o fta o loi ngai le sa ofisiri ngia ai. Le le teimi o lua po kalame ma leota mo longa le no factory. Se fesili o tia leota po le aso na malama po le ale whamasinonga wata o mai ele sua fo le fionga le means ta whamasinonga. Cha, rango te maua e lau fesili o umana po kalame. O ila le na mini ela fesili nga. O le tona nga le sa refer tanga iei lau fesili nga. Okay. Le la to e lau le asorua le vesfou. O le whatatali se tali o le fesili le aver tu mai tai. O ai le tua o morianga ia. O ai e tua morianga. To e taua. Po ana fea foi lana whaulu ai lea tangi, Pe uma o se amtanga o veso nei. Mana nafi. Sole. Io. Ai e matau tia e le lalo i fo le 5 tau sanga pe a whamaunia le pe turafon e whai pui ai. Ia mau te tali tonu au ia pe sa iei nisi sa uwhaasoa tu iai i le mata upuale la matanga i le fionga le li minsta le na vevesi e malona i tu malo i tu pepoloketi. Ona e whaapea mai wa iei nisi e whaoso inga ia
se tasi o tamaitai mai lātou le na o whawhau le mea pe sa vai lua ina ai le tu malo. Ia, te mana tua sa iai le mea na siringi ai i press conference a le bainga whaupai. Le whalasa sau no ele fionga le li pāle mia. O le ua manino a mai o wha manino mai le fionga le Minster ia fesolai. Wa manino ia la fuwa tu e fufo ala mea lava la tu ma le tu malo. Ia wa uma le na mafua i loanga lenga nga o le palota. Ale wha tu ele e sele melo whaaniani mai. Ia, tatu ua leto e wala au le solua le vesfo, tatu tatalia. Okay. E taua nei mea whai nei whamasinonga soli. Ia, ngai mai i le te lope na moso te matamatai le press conference leo leo anei. Oh, yes. Ia, ta matamai na. Ia, ti tilo foi la le press conference le natu la epa. E este foi ia le mali o le press conference E fōlinga mai sa o e tuli le tūlanga whapea. Whaamaunia mai le fionga le sui komesina. Ma le tamaita i le fionga ia fonti le CEO le ofiso o tute. E whaamaunia o ai le Minster e onga le vale lea. To e latu le fesilia ale a foi ale Radio Samoa mai tai o mainga. O le maua le tala whapea e iai le uso. E wa e momo le seseo le tala e ave. Ielo na uso whenga luenga tono mtanga luenga le tute. Na tali manino lava le afionga ia fonti le CEO le tute. E le oso na uso o lona tausonga. O lona tei. Lona tei yo e. A le whaisa tali manino ia le afo le fionga le ale sui komsina whapea foi le CEO o le ofiso mtanga luenga o tute. Pe a inga ele alo ai le tu la fono. Yeah. E o lo tei po o lo uso po lea ele alo ai le tu la fono. Ale le manino. Tusa o le fato a fa tautore whainga malo fau nei se tema Ai o le tama le avita vale le iai. Ua ova ma le valu la se fulu masina talu ngalue ai. O le taimi o na ngalue e taimi o tuala. Wa mantua o tuala Bonifasio le Minster le taimi le na. La manino, a le la o foi e tuli a pu e sa ili lava ni masei e pina le fionga le Minster ia masina lupe makesi. Ala manino. Ele o se taimi o le whainga malo le nei na appoint le tama le whainga luenga i. E ire si vaenga o le tali. E ire si vaenga o le tali. Le na fisile ni mera valea. Ia. Pe na iei ni si wha momori na Pe paule. A le na manino o le tali e oe. Paule o le wha momori o maua ni mele. A sa iei na wha momori na mai momua. E oe. O lono wi. O le vara. Natali manino lava le CEO o le ofiso le tute. Sa iei ele o se taimi mua ia o ni wha momoli a lea foi tala mou. Na vato na wha momoli mua. E na sa ili ele I mawaini mea o le taimi mua le nei o le ua mawai ia foi ia whala au whasaina I langa wha momoli lea. Ia. Ar te mo foi le ma fanua va ia u to tele fa pe so le se sa fa inga ore. O press conference leo ma tute. A whaera wala lofi atu e a batu ia lato fesili wha alo ia nei ma fesili. Ele o a mea le fesili se tūlanga o le fia manino se mata upu. O lo e ave fesili ina ia wha saikolosi aini mea e tua ina ai le Minster mar whainga malo le iai nei. Sid. Ia, asi I tātou whaatariria. O lea tonu a la le mafuanga
Sa ola tu stala ia tatu li o maturity ai le lang ina fa tu ile malo o itemini pe. O tulanga na le vai atu yai. But in saying that, regardless pela te lango olo pela te le lango ina e le fa pe ole atu la tatia ese ai fuanga le fainga malo. Ole tulanga le tula mai tula epa. E se le ave ele ngana fa faingo fie. Ole vai ol mafau. Yeah. Ole vai la va mafau. Ole tula le fainga malo. Paule me fai, move on with the flow. Se tato tali nei lima tausanga. A fai lato te le fia mato le manawai. Yeah. Fai malo si campaign lato a wale si pa inga lo lumanai nei. Yeah. O meno atai le te so niro te atai. O lo mawanga tonu a me li lifa fo ia ile NUSTV lato. Yo ina le te so niro te atai yo mani o le interviewing o si fai fatoanga fo ile o Mikaele Maiapa. Na reference ai fo e Mikaele lana fatoanga manan tautalanga anga ia lauri le mali to manan saunuanga e to le palpala mfalangonga ni ele ai oso mero kama fai New Zealand fe me esa o ai le taita o le tuanga ai o tua mauta na mo wai e reference mai na ia le pare ni o Samoa sa lo kama reference ka ia tu le to onai me iti tatu te fai mai tawi hitu la efa se fa peala autostala le nei fa peala autostala nei la te fa avale ina le atunu o le ale mau tau ave ana pese mai le fionga lau le mali etoa. To e fo i Samoa le tūlanga sa iai ngā lua ele. Ngā lua ele o ina o lo o iai le lumana i manui o Samoa. Lan mena whai tula epa. Lan mena whai tula epa. Ave ese tula epa le tele o kako exporti o le whai talo Male popo and coco, I replace with what? Tourism. O whela mo whai ele tourism. Kolu le kausanga to so oki tourism. Au laki la ka ko ile remittance lenga se fea sa mo. Absolutely. Ele se upu fa pena tolu tau sanga tu lepa. Wa leva. Ova mars fu tau sanga. O fa atau pepe ia tanga i iai. Me foi le na lenga sui lo le whaingo te wila. Ia lan me wo ia ne ia le te wila le atunu. Wa alu le te wila wa. Sava ia so atoa le whailonga ino te wila. To ia le nā tūlanga. Nai cases fa pia ma whanua. Ta ua fa maram lama i nai tatangata. Ile ta ua mele na mai nei ile tula mai o le malo fa ngalo la o itono o te mana tua de te bio fa so le na pe le talo le na le ai se talo ave ese lo marenga lue ino ele I concentrate lo sa mo tourism pela o inale na ata to ngai me pirita ta pula siringia foi la ia ese tasio fai news ia le malanga tu le sa mo Tula epa. Wale vanota fia avatua le nei mata punete si la fia. Ia ona polenga tu lava e alo ia lava mamamalu pe afa pia ona sauno le ia le fionga le li pale mia. Na mai lo le press conference le aso le na. Le matala fai to ai lu mol ma fale ona wa videla wa le anga le tawa mato wa matan saule videla na fa fonga wa fonga mai le fonga le li pale mia wa ite tono sa moa ia leo mai le maloni sila la utu su fa umu pe ya o tangata ona a mo le fa ani le langona fia yo ya le la mai tawa tu ne wa fesilingi ele au fai news
le au vaenga ia na whaafordinga leo atu tono press conference. Le mawhasiringia po o le atonu le awala wala o atu ia le au nanga ia adi malo leo mai New Zealand. Tali manino lava le sunga le fionga ale sui komisina o awala e whaalelei ai ma wata tauna yeini suia inga i te tono mtanga duenga with the technology nowadays, whatever. Alena te tau atu alwhasilia tangata, na whai mua se ia le atu ai ngā au nanga. Na whai mua, le ala o te langa ana le tarisa o mai le fionga ale sui komisina. E toi e fo sisi whasili wha o popo. Le na whasili atu e wha pe mara sui komisina i o e na tupu mua. Na ave foi le avea in malo New Zealand lua afis furuiva. Na ngā kailola i ngāna toi whasili wa o lea. Lua afis furuiva le taimi leo tula e pamalanga whai ngā malo. Ia. Le si me mali i le mo. E le ngata ina maua i fuala au whasaina. Ai maua i martino i tupe sori. Tasi le afe tau se lau. Afe tau se lau i vato. Ai pe uma o sa montara. Ia. Tōn whisiri la. O whē mea sa oi ma ia tupe, pēni tupe nā aru ma ia i tutuila toi sa oi. Whē mea so mai le tiro i tupe lea. Mau e tono whamufori. Fōringa mai aia ni tupe a ia nā aru i tutuila. Alu ele umana whao ngā ai alu mai ia i tutuila lewa toi sa wai. You never know. Ia, ole langa pina pauar mea revina whai ole receiving ole mea pina sauvuli le na lafo mai le baa ia le samsis. Oh, ia unless la he's a dealer. Ia la le si pa upunga whai ngofi. Ole matau tio nei mea. Tu sa o tangata ole whainga luanga le malo. Ole avita avale le minsta. Ia tairo le e nana whaale o lava la le ta uani ngoa nei au te le i alu ese mai malmato officer. Le lafso ta i mai tangata i sa mo whapea mai le tala. Ia nala wala la vea le ave ta avale. Ai o mea nae na alu e piki. O ese tangata ave iai a lewa wa mawai ia. Ia a tonu a tatu si tiro pēo le taimi. Walala wa ta ofine le wa loka ele mtanga duenga leo. Futo a peia o laso la ta ofi. He's been charged and held till the 8th of December. So. Ia e whai e fo i mawai o se tama matu a. Mea tō, nulava nā. So. Ia. E ni si vaenga o le conference leo e fia pai ai. Mana ia manino na mai fo ele fionga le sui komisina fa pele CEO o le customs. O le talo sanga mai le mamalo le atunu. E mana o mia le ngā lulu e whātasi. Mana o mia le ngā lulu e whātasi. Ma lewa mai manino. E le to e alo le ofiso ntanga wengo leo i le sa ilino i lato olo lato whaia. Ma ole ele fo ia ala tu la fono. Ne ia tam whai e whaititia. Ia e moni ele saunoanga le sui komisina. Ina ia whaalelei au maise ta ia alo mawhanau o le lumana ina o Samoa. Ina ia tato titilo. Ia leo se manuia mo nei. O le mea ina ia whaititia a wale lumana i whai pea. O whanau anga i luma. O reisi mea i el conference lea mua whanua o le tāua na e whesiri nā rua e pele si a kia tutuila o loa. Apparently that's one of the issues o lae talanoina la talosia. Talosia le teime to e ni fontanga le atoa Samoa. Wa le tūlanga na iai. Pe ele o mawhaina, wa mantua la le wa receiving tato on the end, i tau nuu iai le arrival la.
Ai pela mātou nei New Zealand te langon foi whapena o toi i Amerika ma Australia a whapea nei o whamomoli ia whapea nei just because le te latu nei check in il malai valeli ai whapea ia lawa sao lau ato le ai sao atu lau ato i luma a lo i ele si scanner i tua o le scanner la na go through waila ia ato pau nei ai loa la i latou nei e whatautai le scanner i tua o le show ma iengi ngea foi le iengi discrepancy poni vaenga e loa ai e iengi na tupu ia tau ile se malanga tau sanga tu tua na walu ai ma sa iei vei si tono le ato pau ana avela i lalo oi leo te leiloi o te taunu sa mo walu hotel e su atu la atu pau ua langa la atu pau lea lana o toi faso tai mai loa le e Pasifika wa o la taulinga walu ai mai loa ai the bag went through the scanner at the back ai loa ai la vei si to tonu so they have the authority yes the tala ile atu pau ma o te mantua fo le malangan ma o ai ma tawhia i Thailand. O tusa o le foi o le charger mai le o tusa o mea alofa sa tu mai le company le asia ya matou le foi power charger te foni na tango la tawhia tu ulanga charger tono lana ato le abi lalo awa mate te ilamate ilunga le transit ai ko atu le ngoa mal watu le leo a mai e tawhia lalo o lala mate Bangkok wa mau i Bangkok e pu e mele mawa amate o mai nei la tu la io le leo a me e tawhia e sau tawhia whamatala e lua atu paula tu e o mai la leo nei tofu mawhanga tofu ma benga mai la tanu o tu lalo o le tu isi leo tofa e ni o ia atu pau ia lua atu loa fesili lo ia tawhia whasingo langa atu pau whasingo loa mai loa tatala le atu pau mai tawhia o ia walangona le fefe ongo o le nei lava wha atatu ia au benga ne ia te ia tatala loa e mawaila langa atu o le charger lea e le tatau na lalo he has to take it with him on board ai fa mai la le tatala ia a le wo yele tangata le tatala le si atu pa tele le ona au tafa a le atu pa na mawai ai na wasau le fa ata le sena ai lo ele tavi o vi mi ngoi me to tonu me ngoi me e mai fonga mo me ole to tini vale stockings le tu pa mato tomata ole nae tu wai to tonu mo me snakes Ioi, o nala le fe le winga le la tala pe le la na fa matala le a fo le CEO wale officer duty pe le singa winga fa pe na le officer duty fa mo moli nei le valele ya mai se lava a lalo pe le se la to scanner e batu fa mo moli nei go through ai then nga monitor ile la to pe infa le tonu afa e fa mautinoa oni fala o fasaina or whatever illegal le mfaina na board lungo le ba which is it tauna ta o fiela i na ya e ta tonu foi ya oni si foi o mta upu le melo tupu mai nei fala o fasaina ya wale manino aisa yeni ni tala noanga fa pe mo mua male ato Samoa sorry ia on meta ua na ia mafai on search ia uta ia mai e tu titiela au le yo mai le borderline ma le tutu tasi te foi lá no so tari tonu tana fa fengo fie ia e tutuila wa e sau male malo tele le resources e lato te fa ngaina either the scanners or the K9ers e fa ngai lato
le pe o tātou Samoa e ame tātou tausanga I malo ia Australia ma New Zealand. Ia le ua mai le tātou keinaina ni. Ioi. Ele ua ngase li si tātou taifau ali I po se pe sea. Some I heard on the line for there were OD ele. Ia. Ioi. Ia mantua fo ila nei wa nga utatu ia le mafale o lo o iai le a fo ile a onga le e fai training sa a taifau ia mantua fo ila ia o te longa o la lo I Wellington e le Trentham le meo lo ielo ofisa autua le leo o ina e train umai ia longo inga o se tangata se leo o tātou e sawe e a onga whapitoa le traininga ma le wainga whapitoa o taifau nei. Ina ia awane ia I se whale tonu. Ia mantoa le se senga fo le tau a tātou ma mea ai a taifau. Ia e sau. A te nota si le si mele sau ma whanu. O le li afta vale le ana mau. Ila titi tau suono tau sanga le matua. Tau ono. Ai sau mai vai tele uta. Vai tele uta ma fasto. Io. So ia tau te tiro ia o nuu nei sau ai. O ai e lata ia nei nuu. Ia. So. Ala te tau ki tilo atu fo le whai. Ai le whai. O le Crichton. O le Crichton. Ai I nei no peso le fusion. Ai, se so ia tu la e. Ka mai tasia I whamsinonga ma leua uma. Ua taape, ua uma, o na nafina, mai le tala, le la ua whaatarisa o loa I le whai uma. Ai na mata I le songa fua. Papea ue e tu la na spente e te mai tai o le inafo e tō lau ai na... More than that. Ia, ne whamito tia whai tu la. Yeah, over 3 hours. Yeah. Ia. Au lela na au mai lola I le observa. Le no tango la foto. Peo mai peo na no whamata ua kiuti Sorry. O le whanau noanga tula epa. O le maua mai. Ia le mela le tupu nei se taimi tātou e la asia tūlanga le o le tūlanga le o le ban po le suspension al observer. Ai le tūlanga le whangasolonga o le case le nei tawalumanga le whamasinonga. O le maua mai na nao atu le atoni te awhai tūlanga no foi mato e o. Ai tangai foi la iai. E mua mai ia news al observer I mene. O le fesili la lo te fesili nye foi la uia ma o le foi na watoela u fesili I Samoa whatatai pe mo musetali. O le me ele o sa fai te tono whamasinonga e mai uma le tawalumanga. Ai pe yo mai whatatai po ai ase si tu stala la weta tonu fela foa I mai loni tala noanga o mai e lo fai la to. E pe falling ama tūlanga le tu lai mai. Le foi o mol mawina le fionga ia le ota. Le sa iai la vai te tonu. Nei lava. O le whano noanga lana le mele le tu lai mai. Wa moniela le sau noanga le fionga le lipa le mia. Lana talo sanga lava le ave iai. E ta ua le tau ngā luenga. Ai e pau le tatalo. Ia tau a mai ale a mio tonu. O tau news e foi e fai ele tau whasalonga. E matautia nei me whawhitai a uaru leo te Samoa. Ua ia tiro tonu at whawhitauri. Rovina fōringa me tasi ar whai news e alu tau ro pasi uma news I a fōi. I vanga uma ia. Ia ona whai mai lo leo lato tu susinga ia ta ilo sore ia iso. A ti tiro la ele summary a tole na umai. I le aso mua. A ti tilo le summary na mai le te whai tu la o whaia le
felafulafua inga te maitai prosecutor. Ua sau soli lava o ia o lo o iai whaamaonianga o evidence umale nei e guilty. Ale mea tonu la le umanino. Mana tua muli nei ia whapipi atu le ngole e fionga le li pale mie le case le nei. Ana mame whai ala le unga pe ana whape whaawau la mama whai e le tolo. Ia ele ia le fionga le li pale mie te tono le case le nei. Le wa emo ele me muli atu nei le fionga le li pale mie. A le wa emo enga. Ia wa whasingo umale au o le fionga le li pale mie. O ia tonu lea leitua na whawhaua uma mea nei. Sure. A le la manino, le whape mai le KC a Catherine. E le aise, tusa o le whape mai o le proof and evidence, ai ese talo sanga prosecutor o lo o iai, e le ai ni whaamaunianga. Nga matua i fofola Catherine, le ai lava ni proof and evidence before the court na provide ele prosecutor e provide charges ngai wana whaia whaasanga ile to ono. Wata tawala na mo lia le prosecutor la tau. O le whapea mai le folasanga le KC. E matua i fofola le ai whaafana tadi le ai. Ele ai ni proof and evidence before the court na provide to the prosecutor o ia whaia ele nei tala o ia whaamaunianga. So where is it? E watu la teu le tanga pe teu le whaila po le ato a wale fofola ilu mor whamasinonga wa o ia whaiela whelafla inga ma keisizia. Ia. E fo ina mention Catherine. Ile iwa tausanga as a prosecutor, ile defending. Ele ai ni whaamaunianga o neimia. Ele noa ele lango ina ia mo li mau ngei. Me lea la manino whai mai. Ua wha mausali ma whausia ia whaamatalanga le prosecutor. I statements ana witness. Mai o le whapea mai. Ele i au sia fo i la. Ele prosecutor le tūlanga e whaamalia ina a mana onga o tūlafono. Ele aini morianga. Ele aini element o morianga nei. Ele o mwhaina whaamalia ina la yala o tūlafono. Ai whawhena la aiwanga. Ole me epe wa dementia le prosecutor. Watu ia sa sao le launga. E guilty le vaenga lea. Ale manino i ina ua fofola mai e Catherine. Ele ai mangi leise proof and evidence before the court. E whaamauni ai ana tua inga ia wa whain. Male si mena ua na whaangai ni o le upu guilty. Ioi. Ele o ia whaia le upu na. Pia o se ia le lau whairoa mai e Catherine. O se mantua o le keisi o le lo ia le lo tulai mo sivai ma Sam. Lea manino Sivai and Sam must be acquitted. Ta tau lo ona soro fua ia morianga. Ona o ma fuaanga o ila tau e ana le tangi. Like le ala longo ma mei. Na tau ma whai la tau o la tau mta whai oile sa whai nei. Tau ma whai e wha ma mao la tau ingoa. E le ai serious ile mata upu. Lei fa se la tau popole hu po ia wha ina aia. Pawale me in mana o wha mamao la tau ingoa. Wha mamao la ilea. Pela na sau noa le fionga ia maposua tania to iloa. O le mata upu le watupu. O le nei wau mai e finau le isu. E le o mawhaino e finau le truth. Po aina maliwai. Ioi. For example la. O le whate te inga le ala le na mai e Catherine. Le whape mai. Na whaingi promise a le ala i te tono whamsinonga. Ma whape mai. O le aona a maia le lisi o tangata la tau te moli mawina o ia sai pe tesa i le vaveao le na tupar whalavlavi. Gala me tulai mai.
Peitai, o mai le taimi le nei, ele o mai lava I luma o le court. Whawhewhela na sau le prosecutor claim innocent ia la vanga ia na tangi, a o le avanga ia te o la tau guilty. Whawhewhela, o iei evidence wha maoni ai nei molianga. Ia. O te roe te le a whaina o I lātou pe asau nil whai unga o le mele le o tu ila solua February. Yeah, manino le amai. They failed to provide critical information to support their case. Therefore, they have no case. They have had and have nothing to prove. Yeah, modianga ne. Yeah, o matua I whaamausali la waa lo mawhaina lato. It's just hearsay. O mantua foi la. Len tatou whanongolongo la wā le telena. Ma mai lunga whaamaunga o le tawala le case. Whaile lea foi le whaasoa keisi nei le manino lau pe pelo o mea whawhau and all this. They've had all the chances to submit to my mea le court. Leai mase me wa submit. Whawhela na whapea mai o lea e mō lia e whamaunia. Whamaunia la o whele court ng whamaunia I nei mea. Ese se court ia na whamsinonga e pe ese fo ese si court e ave ai nei mea whamaunia ai. La na watu la ile fola sanga ale keisia Richard. Yeah. He called acquit the defendants as prosecutions could not provide evidence to prove the police charges. Yeah, la simea. Lawa manino. La totele mawhaina mayengi evidence. Peole, ta ua le nao le sau wha ia I o le sui fo I o tat polkala mele I o le ota, nei wha matala mai ai. Yeah. Le facial expression o le prosecutor leo. No o fo le temi na wa uma ia le a fo na va ia ai le fia. To so to ala na ato to so to recipito she left. O le tam fa tu stala fo I sa ai. Ele mo se temi tala no me tami tai disappear right away. O te no mawatu le tala na le fionga ia leota. Yeah, now se tala fatusa le amatu. Pe e fōninga mai, mana tua fo ile taimi le na whai tā o fil whamasinonga, ai whai le recess ona, wa te whatolu whawhana whesili le lo ia Ayamari, le main witness a leo. Ai whesili mai lava to repeat. Le la na I walonga, pai ele fionga le, te mai tai whamasino, e recess for 5 minutes. Na alu lai whawhor te mai tai leo marito e sau Ai sau ese fo le tani. Lea fo la sa tu I lai meno iai. Nei wa pe wha melo tangi ma wha pea mai I oe. Wa pressure na ie te mele na alwa tua. E leo sau. Pe lai fo ringa me wha pe natu langa le prosecutor. Maybe she was stressed and under pressure. E sau e fi nau le mele ia maloma. Ma ia tua ia ai le fionga le li pale mia ma le la towaenga ia tono Wa le fo vai tau atu ai o le wa na amai e fo ila le tūlanga le wa tau le angai nai e le suenga le sa fai e li o. Yeah. Le sa fai e li o ma nisi o to lua nisi leo. Tau lua nisi leo le sa la tau whai le suenga lea. Ai le I mawhai lana a watu ia he nifa price ia mato masi. Ona o tau leanga ina na whai whaasoli tu la fono. Na whai whaasoli tu la fono le suenga le na whai e li o Le whala tali le fionga ia mapasua Tanya. There's no evidence before the court that indicated the investigation was done in a
secret manner or Leo asked Marie to lie. E mai manino lava wa taulanga ina I whapea e pepelo maso tula fono le suesuenga le sa whai e Leo. Le folan whapea I le fionga tailoa ia. They had to prove that Marie lied. After all, lena to e tangi Marie ma whaamanino. Ma whaamanino e folani awala le sa tua iai I ni tua inga leanga sa tua ia ia whipuleai a. Whapea wa iere tūlanga le tūpāwa lo te ia a. O le folana whesili ai la e maposua. Pe ai seanga le questioning ai e le prosecutor. Ia he nifa ma tō masi. Walanga le wona ta uina whapea so tu la fono le whainga o le suesuenga e sa whainga nā a. A le ta manino ina wa oma le suesuenga e toa lua isi leo ta a wai le suesuenga le nei. Na wa oma le suesuenga sa tu sao I ao le fionga le li Minster at the time, le fionga la au le mali toa. Ma wala awina ilo le fono le na whai ma le fionga le Minster leo. Ma le fionga le sa komesina na momoli le whawhetai ma le whamalo. In fact, o li o sa posti potasi. Ai na watau lima ina leo le suesuenga lea. Lea na amai elo ia pia sa ngā lulua whatasi sosoani sa ilinga le amio tonu. Ai mumulia ea. Ia le watu lia la lio. Ia, e te le atu singa ia lafo mai I lau. E moni fo I latou. E moni fo I a latou. Io e pia o toe tō manatu nisi I le meo le ua ngā iai I ar tō ina manalo matua. Na te sila fia le mero I whatuai. Pia o le ua ngā I le tō ina manalo matua. Tu singa ia le lafo mai tangata ia tia. E pia ngā I le au whaingarua ngā le malo. Pia ua tau whai e ui mai le au whaingarua ngā le malo. Mwha mawai a tui tūrai. Mesi ora unto e whai maina ia lea. Pata o le mera patatu I le lau te lenga. Ia. Ai te le isa mua tu la epa. Au fia whai atu a lau tala le whai mai nei. Wha mawai se tu la I mai se sio la uona tu mai la ia. Yeah, in your dreams. In your dreams. Ioi. E wala tata le tususi mai whapea e moni le lei o e tangata ringo e matawheo. E tau iei le tangata lea na tusi mai nei e ainga le lei matawheo. Ia e moni au o tasire kuluku merkasio la e ainga. Ia. E matautia. Ia wa tu langa na le whape mai ia fo ia to ai loa. O le mea tonu le walenga nga musu le prosecutor e a foi. E fai se testimonia a he nifa ma Tomasi because it wouldn't be in her favor. It wouldn't be in the favor a leo. Te ana whai le moli mau wha testimonia ia he nifa ma Tomasi. Ma Tomasi. E nifa le price. Yes. Ia. O le whala mai te watu tula epa. O le whape mai la o molianga le fionga le li pāle mia. Le whatu langa fo I mo whepuali. O le pola ina al whamsinonga I lo ia le malo ma latou o le fonga ina le mta upul nei. O molianga taito o tasi le fionga ia la au le mali etoa. Ina ia whaila se wha maunga. E lola po le case le sa tangele li o mo weki. Ai le la tam whai tu whatasi e whafonga I fo. O lewo te ia tu e le sa whapea. O molianga whatu langa mo whepuali. O le pola ina le whamsinonga ia lo ia mo le malo le prosecutor ma e o lo tu lai mo la uli. Ina ia fonga ina molianga taito o tasi o la uli le mali etua. I se wha maunga tu whatasi before this Friday. Ina ia mawhai ena tu whatasi a whipuali lua o luono.
Februari foi na le tu la wai le fai unga le o no winga la sa putu ai taimi le ia tu puelo talo fai le fionga le pare mia tua fetu leni atu nei mea sole ia te tonu foi tu la epa ia o monia o lewa sa putu atu a fai al fingalo le o le taimi o le atu na te mai le ami o tonu e fiu la vai fai so ia o tele o le pe o le tu vai fai le nari malana tangi ia o le o to ele o tenga ngana mai fo ia te mai ta u fia mele na tangi se vangana le to ina le no fo ma fa malau mai ia tangi o Sound Union tangi le mele fa pe Sound Union mele fa pe o le mea tonu ana ta o le tau faaleanga mea tonu ana ta o tau faaleanga ia ai a matutu ia na ia fofonga le tau failo mai se ele o se lilo ya Samoa la fafofonga Samoa yo patoi titi tae au male po e tau longo mai tu la epa are e malolo le leia tanga tangi o tele taronga tu fo I le o modio o yanga le tangi fia me fo I sia tara no mai le tangi le o tau ele malolo to ina le fa manatu tangi le vola wata o tangi e fai uma ia Februari ia ole le mai tau watu nei le na fonga ina fa pe ilo ia na ia abatuni fa maunga ina ia tam fai fa tasi uma ia Februari sure ia fangaso surwa e mana ia le se au nanga le wa award I le kokoloa e le afionga ia tangaloa wale xa le o le tulanga le wana mawaina le poloketi le o le FAO o le China o le Self Cooperation Program ia mana ia wa fili ai Samoa e via matunu fai tulangi fa tai lalo fautuanga le FAO one country one priority product o ka o le OCOP ia le fa manuia ngai le koko se tasi le oloa fa toanga pito mawalunga I te tono Pasifika ia mana ia le au nanga mana ia foi le fa manuianga maua foi inisio le mata upu ale o te fia watu tu la epa se tangata na mini mai tau ese mta puna wala mai ai a te uwhapea mai o te le mata le lupo kalami ai po ani me o la fevesia ia nisi tangata whapea mai le tala kelo o mangai ai fale whaatupai whaatuloia ui o la tala tupai mai se whailua tala tupai o te ada ia le tūlanga la lea leo te watua le se fulu tolu a wanoa o sui komiti whaafoe o pisinisi ese ale malo le SOE State Owned Enterprises le watoe whasalau le watoe whasalau wa whaale ao ngā ina to whinga sa whaia ele whainga malo tausi ele aso se fululu e wawai aso se fululu se tema fa aso vai whatau tō whainga malo ai oto ai se matua I ma eu foi mea a mama bea ia ia a o lona winga la tele na to whinga na whai o ai tonu la e awhiai ia le CEO o le Salmon Affairs Salmon Affairs o le MFET Foreign Affairs ia mantua la o le matanga wenga na le malo ai ese ia ese SOE o SOE la tau o komiti whaafoe o pisinisi ai o le MFET o le matanga wenga nga le Foreign Affairs I lalo la le puleanga le palemia ia amantua la wa fale o nga ina ona o loo o le whaawai lungo fautuanga tu sala al pelo le mele le sai le fiutanga inga le fionga le li palemia o le me foi le tu la epa na fala tele tuai e ngalo le vai ngale nei
Lea te pese, o le fionga le li pale mia, le fionga e ala au de malieto. O se tangata langa mele lei, ma o se tangata foi. E le so na faia se mea e sa ili mua. Po o fele tu e sa o fele tu la fono a o ame te tauna. Le na mantua foi le taimina o faia e to finga ia ale CEO, ale Amfet, ma le CEO, ale ntanga renga palmia mar kapeneta. Na mua lava tusi na te ele fionga la auli al mali etua ele tatau ele fatu la fonoina I lalo le convention loa le fai ele fionga le tamata io le sa tu le fo le malo tausi oni to finga tu mau fapia a lai lalo le malo tausi ana fai leva le la sa fai a feutanga inga le fionga le li palemia male loia sili le la o manino ai le la ia nei le suinga ia o le fautuanga le loia sili na va ai tu langa fa le tu la fono to finga I lalo o le fono tu mau. AP, the Attorney General, looked at the legality of the appointments under the Caretaker Convention. La manino. Tu sala les fu tolu wa manoa la ia wa fa peona to e fa witua. Fa sala. A te whasalau, la whala manino am whapea mai, e mawhai pea la I la tau, sa iai tō whinga nei, o na toe apalai. O ai inga po guidelines, e ta tala wanoa nei tangata anu o sa mua lusu tasi tau sanga I lunga, malunga atu, ma o loo whaasala lau tu unga maanga waa, moa wanoa mo fifidia muli, le a whaia I le komiti, tu sala le la whaia le komiti fifilia tu tasi, Independent Selection Committee. Ia wa, ne fo e maua mai, ia o nisi. Ia tawa because o tau a inga, ia laki ele nā tangata watu sa whaia le ngā board. Ia. Ele le ia leu wa Samoa. Le mera le ia ka ua le whatau o le rule of law. Moi. A whai ele whai fia men whatino ina o lana mata whai oi o lana pese peo le rule of law. A sau tofi whapea la ia vanga ia afu ele alu le rule of law. Ia le lau wa ia, le lau wa sila ele atunu. Le ua toi whaasoro muri o mame na sau tofi whaale tatau le taimi na tūlai mai ai I se whainga malo le tūmau. A sau whai tō whinga le malo e le tatau na ia whaia. Au le alawa pese rule of law. Whera le tatau. Sa whai fo e tula epa. Ia. Sa whai fo e tula epa, aile I o ese la tau malo taus. Ia epa malia. Na tula I maila, ele I whapea na tu malo sila ia le fionga ia mama beai. E wha malo sia le to e whaui tu o tula o tō whinga nei a. Paol me la sa whaawau e ia ma whaawau atu isi tō whinga fau. Ia a lela watu la I mai ia le fionga le whainga malo fau le nei. Tātou sa wawali me tu sa ai maala o tula fono. Mana ia. Mana tua foi ni nātou sanga le nau mai a whai atu le latu talo le tupe ala malo tausi. Ia. E uma lewa I tutuila ia le fionga le pandemia pea. Ia. Lewa I tutuila. O lona winga o ana neilen whale ai le mauta. Ne ai o le so Sfaraile, so lua palu. Sfaraile. So lua malu. E iai tala teu ma whale nei au mai. O le whamertara newspaper. E li te tauna aru ia le pandemia tutuila no foi whamalo rona na mai. Wa fua. O wai tau fiele fionga le li pandemia. E a mai le malaulia na fifio mai lava le a fo le fonga o le fono al malo tutuila. E a mai aloa ia le malaulia o le fionga le ao le malo, le fionga le palemia, le fionga le fong fetalai ma sui fong fetalai. Le I whapea mai e malo lo le fionga le li palemia ona olonga ngase. O wa fo ia tu le fionga le li palemia tu lo lava. Ai ona whaini ko le nginga e ta mo e le fionga le li palemia ua malo silo na au.
Ale foi la o mai se teu fa e fai fua nei tala. E fa winga lu le fai ngo nei tala. E pio le mea na. Le mea na le lifuta tara no ai. Mana tua foi le tara no ngali lai Samo. O i te tau tau tiro i leo. Lenga o i conditions leo preach ele ngali lea. Ai a fua lea. E a fua ori e o fua i ele por kalami ngali. Yo. A tau whaleanga mai atu lai pailunga. Alu atu e malau. Tau whaleanga atu li mo di lunga. Alu atu. Ai le ma fau o le la vela o tu la fon. La epa. O te fai e role tala. Me leanga lale me la ma fai pe fai e fiwa o ile vale le fai nai lo le vale fa ngale le ma fau. Me fai nga linga fia la va nga yo e fai. E o la to ye leo e a foi tutuafi. Me to no ana la yo e fai o tutuafi. Se isa sao mai ele vale o le ngadi ile. No folo le va nga palau me malo. Tau malo o sias. Wotei le lafo mai helo nisa me tiau. Mai sunga. Wa ai lau pa anga o le lua poka la menga nge wala lau mai e tu la fa. La lau mai lea. Mai nga la lau mai le overstay. Fai mai lo. Ma ai foi pete le overstay o ei. Ai. Ya oile donkey nga te la waso overstay o lo ta mal pa lang si singi lo ta ma. Le no fapi vai no vai. Pa wara overstay e matua pile ya Donald Trump. Che fa ukala ye de mer ka fa le ngo ka. Au tia. Au fia ka ku le fo fola ku dunga ia u pe pa ma me uma. De pa pala ku tinga. Te malu au documents. It's no use ya tu la e palea. You know, mo tanga te tau faleanga ia. You know, jealousy, it's a curse. That's how I see it. Yeah. Jealousy is a curse. Absolutely. Wale wa tele nei tala le cost and everything o le treatment ale fionga le li pale bia bena mai ne New Zealand. O ia. E fa longo inga triple le cost. Ai sea. E uma specialist ala lang. E le aise specialist na te mawainga le mai diagnose tu la epa. La le mai. E le aise specialist e fa pitoa i le loto le anga ina te tele. Nga le winga la tala. Mena le fatoi. A wale mai ma wale taimi tato te fa anga tonu ina le vale te tato vale fa tasi matuai. Isa o kala keisi. Mori maua o ele prosecutor nga mele infa vai mal au flip flopping. Wasa ai lo sa no nga le fionga le aki epikopo. It's rubbish. Alope. Yeah. You know, e vai le tu singa tu la e palela sa ma fatata no nga maleungani ilea. Le va koi awe ete lau wale. Le fa pe fa le tonu ia fai pule ale fast ai se isolo mua I lau fai nga malo I taimi wa tuanai le la lau mai ai they falling of ane tau fa fefe mana pepelo I fai fa pe mai o treatment e ka kaunga I loa e kaunga I loa onga e kangi mai I le malo nusila e ave o le no fa toi Ole ai e pese le treatment le fionga ale pale mia. Wo le taimi wa umal fatau tonga wala ngona le fionga le pale mia ia le maftianga le mai tino. A ole si la fia le fionga le pale mia. Le ngase a malo le pasir tala tupe. O la meno iai. E le I mafau a mea to fa vesi le fainga malo. But it came out of his own pocket. Alal mele mo ye, wa sautu la epat la lau mawhai mai, o le wa wha maoni wa pāsi le kapineta.
Ale no fo le fionga le li pale mia o ia le kapeneta. Ale wa no fo mawhai nei tua inga leanga. Ma no fo roma wha malau lau mai uma ia costo o le airfare first class e oi malona to alua. Ia o le hospital care or tutongia specialist, the clothing allowance, medications, ia ma le tutongi lava e le money o mea umana e qualify uma ia ta o malo. But e le fa pela na tapa atu le fionga le li pale mia e le malo sa mo me se tupe fa tupe mia nei. He did it all by himself. O ia mo na alo mo lona ainga. A le me le whaingi. Ia, le na mai nei le taimi le na whaingi. Taimi le tula i me ele whainga malo ale whaslo o lua tasi. Le na mai ei ai tapa le min stau fo mai. Whamol mole o ia fia sau New Zealand siakironga mai. Le na au mai ai. Ke loma whanua, le iarta tala no melea, mo se malama anga o tangata. Leanga o lea no fo mafafola mai lo na nga waa malona to mai wha pale mia i tausanga e tele. E na te tala noa mai e malama i tangata si ma. Pio le no fo mwha matala mai le atunu o te manino, e loa o se vale, o te loa uma mea ia. Na no fo role mwha matala. Specialist, o te ni fo mai. E se uma prices o mea ia. Ia ona sau o le bottom line, o lea na te au maia le tala le ua nofo mwha asala lau. Ua uma na pasia ka peneta, e toi reimburse le tupe lea. Ia, mena na leno tanga lofa matala u mena na uta o toai. I le tupe na alu ia te e te lea tu la fai na nai lo le parimia. O parimia ia, na longa enko. Ile se mai fo le whapea o leanga tō tonga po lea se mea. Na olona enko lava. Ai langa o le mea e whalangolango i elisa vali ma le mobilization o le tangata. Mela na lenta ua a lela ua nofo le ia toina lea. Ma whaamatala tala mai i le atunuu. E se uma tala i e tau whai atuai le li pānia. Na nofo noma a melona ma whau whapea mea o le tongi lo fo mai, o le tongi leo ai, o le tongi leo i tu whatasi. Ia, o se meana o se siria ma le lua se lau wafi. A toi ma le pasesi o le valele. Le langa whaitula o tusi. E le mwhaina e whaia mena. E te le mawhaina e whaia mena o lo whaangai no sau atu pe. I teimi whaafua se. E mana tua fwoi o e mawhanua. O le langa le whaina no whama mai le malanga ai fwoi. Ar sui para nia naru New York. Le langa whaitula o tanu. O le malanga o lewa na sketo. Lewa ia plans o... Yes. Malanga whaamau maru. O le ngase o le mea whafuse. I le planninga ma se amatanga o tausanga. A le la no fom tau whai e toso atu le malanga le. Hapea to ina na o yeso le malama umanei mea. O tulanga na iei tula epa. O leo ngā nao tātou po kalame nei. Tātou te whaamalama mau ili. Ina ia whaingo fien whaau whale i loto mama whau le mamalu le atunu. O ngā wa uma taimi ia sa e fuao ina ma e whaabalea ina le atunu utula epa. E moni, those are items e qualify iai. O lona ese senga. E le i whapena tapa mai le fionga le ali pale mia i le whainga malo. Sen mai se tupe e cover up mai au medication nei. Na whaatino lava le fionga le ali pale mia ma lona au ainga. Ala, lela na whaatula utala i lunga social media. Tu lo whafonga anga Samoa. You don't have the guts to do what Lauri did. E te lempoina e whaia. Ona ea, e te mana o lava whaalu tupe al malo i e te oi. A momole tai e moni le alofa. Lewa ti tilo le fionga le li palemia. O le nei foto a whaatau tōl whainga malo. A roo iai le ngā pātia i le tūlanga o tala tupe. Mantua ina watu la i le whainga malo e le i whaatau tō ina. A watu le tusi wha maoni ai, to e tasi le vai aso o le malo si anga o le tupe wha leo SOG, le na wha leo for emergency, to e tasi le vai aso.
ngā whatia I te tongi tangata whainga luenga. Ia, o le ala me la whai le fionga le li palemia. Toi whapopo atu le si abenga, ma le stress I lana mtanga luenga I lana ka peneta. Le wa whamama abenga na ia. A vai le pepelo, le wa whae talan whatutu le epa. Se ora toi ina ne tu le epa wa lewa na ola. Wa lewa na iloa le saikolosi me talapelo. Yeah. Le la tau e whai mele talapelo mwhapea mai o le tūlanga le iai o le afoi. O le whai ngā malo, o le wata tongi le kapeneta. Te tauna iloa si la fia le fionga le li palemia wa o le kapeneta lana o lalo langa portfolio. Ia, na, o le tāu a lava whamalama I whaafonga le atunu. Ioi, ilanga o le manatu atu ina na o ia ma le iloa ma le sila fio me uma. Ia leo tatu ta o tu le ai, o le malanga ia le malo o le levan tapena, malanga wha le malo, na sui a o le mai ia ma le ngasi, o le mea whaafose. I le whana se tengi tue whaise extension budget, mo le mai ia itself. E toe alu e through the process e umi a leo langona tino tinga taulon si mai ro taulon avele mai timina a le tama fai to ina e vane se me tem fe manipulate e fa longo le tu e le longa se me tata solo e nei to ina ia vai fo e fording o to ina ai moto e a fording o to ina se tu pa te ai, sempre botava ele atori, ele copio le akaiku. E te pe le fai ngā mera, tamale o Macbeth, tamo Macbeth. Ia, e tamtapuna. Ia, o pauna ni vaenga, ui alena, oi o lesi vaenga le no fia abatua tu la epa. Le tūlanga le no whati tato e o anga I mai mulmuli le tūlanga le suspension or the ban le Samoa Observer ua tele ai ni tusinga tele ni tusinga le foina vai atu ne le tae au wa a mai le mea le what is it, the Pacific International News Institution or something along the line le mai Niva ma Vienna and who are they to demand le fionga le li palemia e to uplift le ban go to hell for all we care you know you have no right to tell le fionga le li palemia a mea if on mele fai e le se to fe autono malo tu to tasi Samoa. At the end of the day, the Prime Minister had the final saying. So that's it, that's final. And if I were the Prime Minister, ta tia bele ban when he's ready. Yeah. I find never le observer fato ese. Lo show the respect. So why should the Prime Minister do the same? Yeah. Yeah. O me tawana tu le me o le susu fa vale valea. Me ko ka o susu fa vale valea susu po isa le o tulanga le wani ai mai o pei lava le observer o tula epa tula epa o le longa se ankle e sasa mai le tau falang me tona le lo fani le observer o le longa ni news la langi o fe lafo ai uma ai le observer I le tulanga le but the bottom line is o loa tangata nei le mafuanga because the people should know the truth le nei me watu lai mai le nei wana le ave ia le observer na ave the surface fa pe o le wa ban la to but if la tulanga le na tupu ya Barbara Driver le ana le tula I mai le tulanga le after am fa Barbara Driver ona na back down my Barbara Driver wa tulanga le na ia if it's sao mai na ia or the director or Scott Griffins he must be blinded about the reasons nga lenga pan le observer or ele tauna involved la to na mai le fautuanga sa tau fona la to fisini le observer what were the grounds what were the reasons nga lenga nga ban auto
Isn't that what everybody knows? A whai wa Yesu whai unga wa whai. Lalan tau me whai. Tau te whesilingia. Why and how it happened. And why? Why single out here o tau? If Bella le for o Baba Driva, when she the Pacific Correspondence on the TV, when she found out the truth, she back out. Because there's no point. Ale tulanga la whengatai. Manino. O mai la au tu stala sa mo fa mai o ala o mea o ala tu la fono sa ta tauna fa awala tu le chos. Hello, who are you fooling? Ah, oile tu te favalea. E awala tu le chos o le sitala la observa tono le chos. E ola le chos e o e fight lea. E o le chos o mai fa malama lea. A le foi tu o mai fa pe mai. Ia, o mea nei te tauna fa aui mai a mātou le Media Council. I had to defunct the Media Council for 8 years. Ele se me o whainga. Pa whera na whainei mea. Ale tulanga ngā le tulai mai. Ua pese solo le Observer is sent a sad story to all these world medias. But o iai lava sesio lau tu stala sa mua whapea tu Observer. What you're doing is not right. O lewa e tau whaaleanga I ele whainga malo I whafo. A se tanga I fo oi se. Yeah. O tulanga ngā le tūlai mai nei. Ah, o sesi fo ia o sesi. Io e. A le winga tonu le lau tala tula epa. Io e. La e no nofo ma lau tu stala sa mo le media. La e ma ai umai tu singa ma nei nea. O iai sesi o lātou. Put the hand up e whapea mai. Talo se fono ma le Observer. Well, in final to Famarasi Observer because ele o le stala Observer. Ele me fai foi na talo se fono wai le se Media Council. There's a Media Council. Io e o le a tasi na pa upunga le li no le fifia de li le o me o le ui ala mea. La mena le fai Observer ia ui a foi la tua la mea. O mai a mana o tala suspension o mai. Pa sanga. They use the jaws when it suits them. Yeah. They use the Media Council when it suits them. But unfortunately, how pathetic are they? Lewo mai whaongale jaws whaongale the Media Council, but they don't exist. Yeah. They don't exist. Whawhelanga whai. Malo, manea. Lela wa tangi whawhora Observer. Wawarola Observer. In reality, I don't know Samoa. One, they're not registered members of the chores. Two, there's no Media Council Samoa. So this is the only way. Every fafu. Yeah. O te whaelole tarangale. E ada iaile a whiongale li pāle mia. Yeah. Ona o tātaimi e sisi tam tau ina. Nea, ia wa umatu. Yeah. Mai lor tam tau muri. Ia o le tā Asia. Ia, e fo se ta siwa mala mai fa mai. Tupai. Leha na iei na inisio matou ainga. Ai sa so ta mai iei le kopio le ka I kule o puloku. Fa pe mai. Awa to tio se si o mai sa o e tau. E sa o le watungo le tau vai. Tatu. Fa mole a tau le tatu ni tau. Ia, nai tau te whanonga po ka lambe ma tule e pasi o whonga taia fo. Wa nale fa awala mai e fai tionga tangata ia latu vai. Anyway, ia o le tatu Asia le nā. O le tau masani e tolu se lau tā la 5 susene I le pusa whau whangu la popo a whapea. It's your monthly supply. Ia o le tatu Renew 28 jau le nei. Le fwo o male taimi leanga mātou New Zealand. Ia o le taimi le nei. Le o le fiafi whapea nei. A le ola le air condition. Ai wa vevela le tino e malu ia ai ngingile le tatu Renew 28. Ia o tulanga na e tula e pa le tatu vai le Asia na wa manino e le tatu au nanga le a tatu members ia mai lato folo lato fia mawaina le vai po le jau ia le numela na wai lungo le o le screen o le olu atasi
lua i valua tolu ono o tasi. Wala au mai pe a whapea wa e mana o mira sosoanu. Ia, ma wato i fose wha mamla maanga pe a whapea e te le i inuina le vai for the first time. Malo, whaptai, ia manatu sa mor na ufai do atu telefoni te wala ua i New Zealand mo America nei wala au mai i le 5 tolu fitu o no lua. Ia mo ila tu umalawa i America mo na territory. Ia, i eta tonunga mapanua na ta mavaia ni to ata to filo fela ile so radio o ala sto na oi ia e sia o foi e sia o event fale ainga la sto na i pa te longa ma walo taimia foi e fai eta po kalame ha ia wo play pa ia ia okay ia le nasa mo la fa fonga le na mata upu to la lawina atu ia e tau mawhaila wā ina iau ili ili wha manino ma wha whaingofie o na wha ofi o tau loto mwhina ngalo. Wha manino i meo lo tutupu mai Samoa ia ma le mea ale nei o le tau wha asase mai Samoa. Ia tātou tatalo tu iluma le tua ia tau sanga awa ia cases o lo whiangai nei ma le fionga le li palemia ia manisi fo le mamalo le tunu i Samoa. Tātou toi wheloa i se taimi o iluma wala foi se ngana wasala ia o tatonu o tato uma o fana wale tua ia tula epa ia maua foi o file mule nei fia fitato te tal no atili stemio luma so fu ma ia manuia pa te tupa i alo fatia tapia feloa so fu ia na tu sa mo fai unga foi leo le matu tua ma na ia wa lava lau fita fa fonga o ani mata o putala noina e te ioina e te le ioina foi ia e manatua e le ese mea e le tutusa me umai lau falong e le tutusa foi me ai umai lau taste i lau tofo oi a o le tangata la ia e na te whaira me sili mo ia malona ainga malona tunu oi e te taritonu i le mea e te taritonu ma e lango iai. O le whai unga leo le tautua ma le au nanga halau si whonga o taia fau i le neitu la fiafi manatu la seus i whanua le waa tatu tu e whiloa i le asoa taiao i le fina ngalo alofa o le atua tatu porkalami masani taiao ia papena fo i tatu malo masani ia o le i o le sunga ia tau ili pe i tau ili ia o le ma whaatanuanga na i le asoa taiao ia ona so ile malili o le ota ile stofi ia ona toe ma file ma le tofa ia ma fanua ile aso farelia mato ia o le sto na ile na auto sila ai mo terminate o le tele atu o le manatu o le sa mo le fionga le pale mia manisi o kapeneta fo fitalai ma sui fo fitalai ia manu yo to faiva io e o ia le pole vale i winga tau whaleanga o whaia nei. Ia, na lava o tau silafia o tau wala, o le tua lava e mapu iai tātou, io e whasino ala, e na te tai ala, ia na te au maia fo'i, ia mea umalapa e whausi ailo na malo, ia manuia tele, ia le tātou whainga malo, ia male tau mawhainga o le atina eina o na tangata lau tele. Nia whainga malanga i tuila manua, nia fo i tuila manua i lau i le whauru whaleina o le maota whono ia ua loa tau sanga o tau mwhain mai ia o lea ua wha mai aina ia ma o si tala fia lea mo tama whanau uma tuila manua ia o lea ua whauru whale ia loutou maota whono. Nia tele sa mo te tai sa mo na lua, ia na te tai uma, te tai o ekalesia, ia se ia pa ia lava te tai o ainga lautou o auna, tuila e pa whaaftaili o sua, o te whato wha soifua atu sa mo, ia o lia fo ilia so fo wa tai au, soifua